BGR puthak armuche jenga mai pai cheklo ni phai trok arni dipu kapadu jia phan kapangda lang dilaya klam chu septerang memorial hall along indeng pri barla hirbang amai kapaman bina teron pi ke so gatelang jia phan ke iselong ke rap ka chuhang ardom adaba birtalong pen niliklar at bp non arjuik tha birtang ton pen kedamtang arni BGR along le along aron repen ke do tuma phan eviction mate ke tharli etnang ji pura karbia rathur paksi airset prungset nang che songbom bang bomlo kedamtang ja khongponi phaing ko ratrok arni dipo arong sopi arboretum garden cafeteria along song thorom party chipu pe pin pen kebangji pai mate agosa cheklo ni phai trok arni dipo arong sopi along armuche jenga mai pedoponji chu kache song ang thun jasemet bange tum chu ke namtang amai long ninje thiplo kache song bang pirthe council tum jonghele cheparai jatle klemang deng pon jonghele along tum order bang papas jatte along tum ceklang jate alang tu claim pustame amut pi bangke ili tuma hin pen hem ke tong hem kiru la pen amut pi ke claim bang thek pon long letik bangke ili tum bangke kache song bang sa se la pen in tonte la pen karbiang long rat tum ta la bang so kache song amedi bang pamep long li pusi ke dam tang porta han lo la pen anutin la bang so chisik make et bang siketolo bang some ani karbitang te karbi pu chema thara atok ano kedo arat do an setami chitong petra BGR along le along aron repen kedo atuma phan eviction mate ke tharlia sai ke pachun serak jia phan RD pidun horlo nang pura phirangkia me along arsik jit pen tham pachini pon non asonson ta ke dam tang mu heta ni da pulo thang chi klo ing ko ni tak karbiang long lo song ke don la pen ke thai ke don che tong phong si la sota chi pulo la BGR ala ma putha ka bangke litum rachari alam pen ke se me ke patip pe der tang ji pus ka so lam chi pulo asin non sila so ang thun pon bom lo lasi pini kaching mai ka chang nang ko ka the bang ja semet council kachari atum ilitum ham ja semet ke lam a hin ka prek pon der son si theklong lo lam mate lam chu bai der son si theklong lo ko piloma pulo tangte high court order do ko amat si nilitum katharle ya sayang deng bang claim long le der do pusi ja semet ke rat phan ke than sitala bang ya hokalam kali pusi punang ko Kopi porlo pulo tangte high court pena bangke bang inkora hini a petitioner made case ki pietum hala bang inkora hini atuma phansi non la eviction ke claim ji po council atum notice ki pi la don inkora hini phana bangke non amara bangke tharle ponlong lelang pusigi po mu ta tharle long le pole pukali non e phong court long hang he phang pulo tangte non pai chiklo phorni la song bong bangke tharle pondit ha pon si pujo lasila ke dak don suri hini so se aphaido suri kresi so se dak aphaido hala tum phan ke tharli ri puli court ki pugari lasila solam bang jasemet ke karbiang long rat bang kachini bang klar dak nang lai thilo lapen thenia bang ke dak jong si BGR lo pu bang dak et lo eviction notice pier lo tharli nang po puta thurnang po puta ante thurnang po jong si order pier phit daga bang behabe par bang claim thu long lang pulotang te kupi lon de lage tharle nang po thurnang po order pr ki dag bang saiti ki long bom lang pulotang te kupia aga tharle lo lage thurnang po dak pen cheterek nang po order pr ki la daga bang kupine sarkar pen ki pi a developmental schemes bang claim bom lang hem so ta kim bom lang hem ta kim bom lang pulotang te kupia aga tharle lo lage po bang charju nang kok lasi ladak bangke parin parlo ihin bang thurnai puta pubom ihin bangke behabe parta paklem bom la bangke chetonte te chekengke te lam ba lasi pini bangke dak song do amsta me pini chetong prong si ching pinang kok lo si pini dak che parai pon bang la helo non pai chiklo na ke leji throk ar ni bangke birla pen dak council achatai long an bangke ar muchi jeng bangko la pen soni bangke pinpur alo bang apa jirnang kokpo lapen isi sik vote alam bang punang kokpo council atum jong si katharle asayang deng along bang jong si kapang kre do bomlang lapen alam kate warji phan bori pon bomlang pulotang te laan susi sik jit akache song karbiang long rat thek phong mahu phong la pana ang deng bang la ke deng nang kokpo jong
News Report KTV News Karbila meramai ni hang don suri long ria mai ka cepatir pi ponalong Karbila meramai tilai aru atum cerap cetodun si kedam tang ja hong ni pain koi retrok siar ni lang dilai aklan Joseph Terang Memorial Holalong ingdeng ti barda hirbang amai paman pon KLA NDLA amai putu se swarte rang pen sarat biatum ka cepahem pu ponamai along aluhi sarpo aman pen KLA tiri biamai pu kam sing hanse ka cetong dunalong abarim KLA chunbang hang miji hanse aluhi sarpo aman pen cetong dun Lapenan parta Liladhar Teron KAC Speaker Barim Longki Timung KLA Bidisar Lunse Timung Bidisar Barim Ingtiatum Chetong Dun Rin Team Bangso amai ka pangcheng pon je phan KLA alun ijir lun ponsi ingdeng kli barla hirbang amai pangcheng pon lo Bangsa hut kacitong dun aluhi sarpo KLA tiri piamai pukam sing hanse lapen kacitong dun aluhi adum pen celang si ingdeng ti don surya lir lothui kimi ingpu pondo Bangsa phi hir bang amai along hang mi jihan se pen kacipahem pu pon amai along break jam adim pen nang kacitong dun hir bang pu bang piatum misen ahir jir hir ponsi parju pondo lapen alang lituma phan poho lapen ki hok alu pajir pon Bangso hut koson pen si hirjir ke toke cheng nang jima lapen koson si ke pajut pon nang jima bangso putak klar dak pen phan pon rinti bangso amai hut hirjir chepati du na tuma phan nong e lapen ke hok alu pajir pon si mai misen pen pachun pon News Report KTV News West Karbi Anglong District Angkang Soteng Constituency Arlu PS number Pharo Isirapho Hemari Teron arong ami karkarli tang Basa Teron pen Omputi mung piaso piakleng Bina Teron pi akeng along Kensara ke so kacholong lokajok kacelang jia phan ki sung pikang bongsi dolo Kidam tang ningkan ke thoman ke so celang pon bom lo bonta ki miang theka wide da jok ke so kacelang bom hut a hemalong ki do ki jor ke lang nang ji anta lang etto Bonta kiso ki miang thek awide da jok non kiso ka chilang jia phantang ka maha ka juriang bongsi nang le rok lo la so pora hut KACC M Tuliram Ronghang Soteng Constituency MEC Het Sing Rong Phar lapen MLA Rup Sing Teron atuma phansi kiso ka chilang jia phan ki rap cho hang pon so arang hai phanta chuning ri luti ning ki the dam lo sung pik lo ki su kun e pa ana ning kan ke thom ni li su pi ki su khorot morot awide lo la sinang rap nang ri ku si chuning ri lo ju sar phanta pen MLA sar phanta lo pa anang rap po pu se ning ki thedam bom lo non hem rit anta wede lo chilong chai nong anta chejor et chilang et anta awide lo check hin anta chejor et lo ko ve biri anta chejor thai lo bondok chi bi thai chejor thai lo asi sar tum phansi sar phansi ninga khalo ho nang rapo pusi ke la son thak si karbiang long ra do an tum sitami nili ki soga selang jia phanang li tum ning me pen nang ra vek thapusi chuning ripon komania bang pun ning ki me pen ki rap jing ning ki hang do pulute screen along kapaklang pon account number 4000482967 IFSC SBIN 0001170 along lenang palilote nili long pon ikpo putak ki so dera bang phi pen ka chuning ripado pon Hamren Ben Sim Tiso KTV News Pinia Birta bang kilan sikang ton iglo domi thakmi kardom